Тенжи баден чӣ гуфтам бародаро? Шумола приятного просмотра ва имрӯз ноҳум рӯзи челленҷи моҳе ки дар аккаунти мо $285.95. Имрӯз шанбеяи OTS реальный рынок, то есть кор намекунад, дар OTS рынок торговаться мекунем ва ҳамчунин одамое ки тамошо мекунанд обязательно подписаться кунед. Ин чиз мада мотиватсияи хуб мета. Раҳмат барои 579-580 нафар кардан, дальши больше 1000 нафар кунем бародаро, бо ягон чизои интереси ман шумода прилагат мекунам. Так что рафтем сар мекунем, торговый планмона мемонем. Имрӯза ай $2.86 сар мекунем ва имрӯза кори мо бояд дар аккаунти мо $313 бошад. Барои мерем ҷои худмона меоем, сделка мекунем. Дар инҷа як дақиқа боло дромадан можнаи American Express барои чи ки дар инҷа разворот шудагӣ буд. Курвину ва инаи свечаи мо объёмне, ишам объёмне буд. Ҳамин сабаб ман тарафи боло дромадагиам, естественно, ва чӣ хеле ки дар инҷа мебинем, агар ки ложный пробой шавад, значит локальный максимум шавад навид кард. Баъд дальнейшем ҳамин калидори поён мефурӯям. Дар ин ҳолат ягон хел паника дар ман нестам. Барои чи? Барои чи ки баъди ҳар як пробой ценаи як бор ценаи пешинаша меояд, обновид мекунад. Агар ки развороти конкрет мешавад, ай ҳамин точка разворот мешавад. Просто зарани дагон мама тайёр мекунам, мемонам, тамом. Ва мебинем сделка удачный меғалта или неудачный. Чӣ хеле ки мебинем, ай иҷа дал пробой шуд, лекин пробои мо ложный шуд ва дальнейшем шаги свечара чӣ хеле ки дидем, обратни калидори пешинаш омад. Правильно? Мо ягон ситуация дига мекунем. Хубош, сделка намедроем. Интернет ма часпид. Сделкаи мо нагзашт. Дальнейшем шак мо намекунем. Бо ин компанияро як бор мебинем чӣ гап рафтеста ҳамиҷада. Иҷада чӣ хеле ки мебинем точка поддержка, локальный точка поддержка монда иҷа ва свеча геп додагӣ. Инами свечаи савзи мо, яъне геп додагӣ ва дар ин ҳолат пробой шудагӣ, дар ин ҳолат пробой шудагӣ калидор. Барои мо чӣ кор мекунем? Як минуташа медроем, мебинем чӣ гап рафтеста. Нисходящий тренди конкретни омадистай ва штат мекунем. Як дақиқа боло медром. Ба сабаби ки максимум ожидания омад расид, обновид кард, ба ҳамин сабаб иҷада пробой калидор шуда метонад, лекин чӣ хеле ки мебинем течени ҳамин қадар минута соат ҳамин калидорро гузаштагӣ набуд цена. Ва штат мекунем, оё пробой мешавад ё не. Предпоследний свечаи мо яъне доҷӣ шуд ва штат мекунем. Результат чӣ? Инеро омад обновид кард, тамом уже. Ай ҳамин ҳолат уже маълум мешавад пробой шуд ё ки нашуд. Якам сделка то, што нагзашт, ман намондум рости гап. Ва дим сделкаи мо пробой шуда иҷа. Дар ин ситуация чӣ кор мекунем? Дим сделкаи моро неудача получается ва мерем сеем дагонда. Хафои сеем дагон мешим. Иҷоро обновид кард. Инами точкаро ба фикрам калидорро обновид кард, то правильно. Биёин дар як пара те сделка дроем, надроем. Не стоит лучше. Ҳар як парада якта сделка мекунем, як дақиқа поён. Ауде каду тез разворот буд, хитон уже хит кардем барои чи поён. ва штат мекунем результати сделка мо. Иҷада чӣ хеле ки мебинем, бакови рафтагӣ боло, поён, боло, поён, боло, поён, боло, поён. Результати сделка мо штат мекунем, чӣ гап мешавад. Откат до тарафи боло. 5 минутаро як бор наблюдат мекунем чӣ гапай. Нисходящий канал тренда яъне. Ва дар ҳамин ситуация мо чӣ кор мекунем? Агар ки нагзара, як дақиқаga поён медроем. Чор, се, д, як, но. Сделка неудачная. Я бор зиёд мекунем.
что-то уже начинается как бы неудача. Гуфтига по максимум ждать мекнем. Максимум да омад расид, сделка мекнем, омад нарасид, обратно мебром. Як дақиқа. Вай аҷоиб безебқа бидемша. Я гуфтам мегиремша. Хайш гап не ждать мекнем результатча. Чӣ гап шуданаш мумкина? Я 13 секунди свеча мондага, 44 секунд вақти мо свечаи мо темата нижни, значит свечаи дигари бо тарафи поёнӣ мешавад. Лучши шумо да як совет метавам, лучшави свечаро аҳамият битен, мақсад дар ҷо имина свеча буд мешавад. Барои чӣ? Барои ки ин қадар тен бефоида нестай. Свечаи нав метавона ин тена обновит кунад ва дар ин ситуатсия вақти шумо намераса. Фаҳмо? Барои ҳамин пас раса кунем ки агар ки целтон дар ҳамин ҷа боша, ай ҳамин ҷа бидроен, цели ма дар ҳамин ҷа буд, просто успеҳ накардам. Хитон диден? Успеҳ накардам, хитон диден? Ва ин сделкаи мо ба плюс ба анҷом мераса. Получается, дальнейшим шагмон изначальный депозит. Изначальный депозит валютный пароль алиш мекунем. Як дақиқа. Не, бестен. Ягон ҷои дига меёма. Барои Рамадан лучши. Ине я нормальная ситуация евро USD. Дақиқа поён. Ва ждат мекунем. Минимум шашқали ки мебинем пробой кард. Мақсади гап цели мо инами калидора достигнут кардан аст. Ждат мекунем результатча. В последнее время интернете мами баъди соли нав часпидестай. Барои ҳамон мақсад непонятка интернет чӣ ба хеле кор кардестай. Лекин 5G интернет вроде бы. Инҷа да бинен 1 минута омадиро обновит кард ва сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид. Хай меткамона мемонем ба плюс ба анҷом расид. Дальнейшим шагмона мемонем ва максимумшо обновит кард пайдаю. Як дақиқа поён айне максимум медромадем. Ценаи мо чико кард? Ценаи мо тарафи калидори, яъне цена пешинаша обновит кард ва инаи тен просто так шудагӣ нестай бачаҳо. Мақсад дорем дар у ситуация тена гуфтум обновит кардан метавонад. Инҷа дам хеле гап чапай. Калидори пешинамона обновит кард ва дальнейшим шаги свечаро нигоҳ мекунем. Просто тамом. Пробой яъне верхний калидор бошава бага ки инаи уровень да ман меом дальше торговаться мекунам. Мо просто чикор мекунем? Як баробар зиёд мекунем, парара алиш мекунем, тамом. Свеча объёми рости хушрӯ дод ва 18 секунд мондагӣ. Сделкаи маро як бори дига мегумтон. Сделкаи 5 секунда, 6 секунда стратегия туда-сюда шуморо нишон медиҳад, заманиват мекунад шуморо. Ин чизода абсолютно бовар накунед. Агар бовар кунед 5 секунда ягон каса соҳиби сум мекард ки ӯ оли ҳама миллионер шудагӣ буд. Ҳамин чиза дар ёдтон бигиред. Барои ҳамин мақсади гап аккурат набошед. Дар ҷа дальше мерем, параро ҳалиш мекунем. Валютаро параро ҳалиш мекунем. ЧФ я дақиқа боло. Ба сабаби чӣ боло поёне? Ба сабаби ки начқали ки мебинем по тренду рафтестай. Обновит кард? На. И свеча сирх буд шуд, и свеча савз буд шуд, и свеча сирх буд шуд, и свеча савз буд шуд. Дар инҷа ситуация
яъне сархурд дар инҷа сабз бошад. Яъне ҳамин линияро фақат обновид кардагӣ. Ба ҳамин сабаб ман омадам тарафи боло ва результатшаш дод мекунем. ҳамира ман як баробар зиёд мекунам, тарафи боло медорам. Однако инаи дагонмон нагузашт, получается инаи дагони дигаримон. Блин, ман нито ходкадистам. Бояд ман дар инҷа ира зиёд мекардам. Ман барои ҳамон ҳайрон шудам ки чӣ ба депозити ман хеле гуфта. Бинем ба ҷои 11.44 бояд ман 13.84 мемудам пайдей. Хайр, результатшаш дод мекунем. ҳашт секунди дига монда, 7 секунд. изелкарам невудача. Бо чандум дагонда мерем? Чорум дагонда мерем. Я баробар зиёд мекунем. Тамом. Последний сделкам да ҳами пара валюта тамом. ва баъди ин дагони ман уже мешавад $66.99. Бояд $313 кор кунем. Дод мекунем результати сделкамона. Нисходящий тренд пайдею. Мақсади гап дар инҷа ба кои накопление шуд. Ба айҷа тренд разворот кард. По тренду рафт, линиямона пробой кард. Чико кард? Максимумона обновид кард цена. Ва ҳозир цена ҳаракат кардаист тарафи направленияи боло. Результатшаш дод мекунем. Пешгӯӣ намекунем. Мақсади гап анализмон тоғри бояд, значит плюсмона конкретно мегирем. Плюси худмона гирифтем, меткамона мемонем то, что плюсмона гирифтем. Ва бо изначальный депозит пара просто алиш мекунем, барои ки сделка висока дем да я пара. Айде ценаи иҷа дорем чӣ гапе, иҷа дам ҳамун сценария да ҳамиҷарам ҳамун сценарий рафтеса, яъне боло поён ва результатшош дод мекунем. Сделкаи моро 12 секундш мондаем. Чиқали ки мебинем ин сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид. Дальнейшим шак ва дод мекунем. Максимумон обновид кард. ва ҳозир свеча метавонам максимум инҷаро обновид кунам. Дар ин ситуация чикор мекунем? Мо як баробар зиёд мекунем, боло медорем.
сделкаемон расид як ишам ба плюс ба анҷом расид. Дальнейшем шаг парара лиш кадан дар курайтам. Дайҷа яъто сделкадан медроем. Мо калидори максималка омад. ва результатша ждат мекунем. Пробой калидор шава, ҳеҷ гап не, як паробар зиёд карда дига парара анализ карда сделкадан медроем. Да секунди свеча мондага 20 секунд вақти мо. Сделкаи мо ба минус ба анҷом расид. Ай гузашт. Хит кинен гузашт. Ман боварӣ вообще надоштам ин чихи гузашт бесенанак. Сделкаи мо плюс. Зур кӯ. Дальнейшем шак барои чи ки 3 секундаш мондаги буд, 2 секундаш мондаги буд. Агар аҳамият дода бошед. Ай дальнейшем шак. Я борига повтор мекунам бародаро. Ҳамин кнопкаи подписатсияро ҳаётон набуронен, ҳамонро ба шатаб бизанен. Ку то видеои дигаре хатиаби 600 нафар мешем мо. Восходящий канал трендай. Я дақиқа поён. Нигоҳ кунед, да? Вақти восходящий трендай просто так рост намеравад. Цена коррексия дода ва меравад тарафи боло. Ва дани ситуатсияда мо барои чӣ поён дуромадам? Может быть савол да назари шумо максимум маро обновид кардагӣ нестае. Максимум ма ҳоли да ин эҷаи локальни точкаи максимума да и калидорай, а максималкаи точкаи ма да инами калидорай. Ҳамин чиза обновид кардагӣ нестай. Баъд мо ошибкаи грандиозне кардем. Кадоми хит кардӣ обязательно дар комментария бинавис дар киҷо мо ошибка кардем. Ҳашт секунд, 6 секунд, 5 секунд гепи боло дод. Гепи боло дода боша. Сделкаи мо ба минус ба анҷом расид. Медонем мо дар ҷо хато кардем. То што энерҷияро кам накардем. Фаҳмидед? Анами проблемаш, да. Ба ҷои дина мегузашт, мо инеҷа омадем. Яъне ай инаи дагон сар кардем. Я сделкаи дар ин пара медроем тамом. Агар мо инеихе нигоҳ кунем ситуатсиямона, дар ҷа локальни максимум дорем, як бор ложни пробой дорем ина калидора ва дальнейшем шаги мо боковой тренд рафт истае. Плечо. Ва ждат мекунем результатча. Сделка нагзара, парара просто алиш мекунем, дигари парада сделка мекунем. Даже бигзарам омхе. Нагзаш. Разница як пунктати. Парара нака алиш мекунем.
авдекадо тесе даиҷа накопление рафт. Неболу дадем, пробой кард, накопление рафт ва разворот кард. Гиҷудро омад, дрени калидори пешинаш омад. Лекин дани точкаи поддержкаи мо, аз ман шумода мемонам. Дани точкаи поддержкаи мо инами калидор буд. Проценти валютни пара ками бад будай. Ошибка кардем. Биён назима даиҷа лучши ҳамин парое ки мақсадига процентҳои хуб метаванд да боло мемонамшон. Тоби понятна ясна боша ва результати сделкамонро нигоҳ мекунем. Ба минус ба анҷом расид. Явр бисин плюс кати ба анҷом расидай. Изначально депозит мефармоям. Просто анами процентро аҳамият додан дар коре ки дар ҳар ҷо сделка накунем. Значит инами қадар пара дорем мо. Ай валютни паро дар ҳамин қадар пара бояд мо сделка бикунем. Остальное вая намшай процентш камай не стоит ай. Видеои ма дар YouTube бемонтаж мебурад бачаҳо. Плюсай, минусай, ман ягон чира ягон каси скриват намекунам. Ва первих ҳар ду тарафи корро ман нишон медиҳам, барои ки дар инҷа суми лёгкӣ гуфтани гап вуҷуд надорад. Ин маънои уро надорад ки мақсади гап та анализ мекунӣ, анализи нотуғри мебурад. Не, главный фактор в чём? Время. Время ки та интихоб мекунӣ оё дурустай ёки нодурустай. Разницаш инами чиздай. Цена море тест кард курвину аввалаш ва 2, 3, 1, 0. Сделкаи мо ба минус ба анҷом расид. Правильно? Правильно. Мерем дим дагонда. Дим дагонда мерем, як баробар зиёд мекунем просто. Дани ситуация дар нисходящий канал трендай. Мақсади гап ина чӣ хеле ки хитон дидестен. Барои ҳамон мо вақте ки нисходящие бояд па тренду тарафи ки ҷо будроем, поён будроем, на ин ки аиҷа пастараца карда боло дуромадан. Барои ки ина чӣ хеле ки мебинем нисходящий канал рафтестай. Ва ждат мекунем результатчо. Свечаи маро бинед, сделкам 23 секундай, 1 минутаи ман 16 секундай. Значит, ма зиёда ай 6 секунди ҳами свечаро пропускат кардагим. Ен мақсад ҳами главный фактор чӣ бозӣ мекуна? Вақти свеча. Может 6 секунд в пользу мерава, может не в пользу. Мақсади гап. Сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид. Далин шипшагмон инеҷа мешава. Шагмон ҷа мешава. Ира бояд мо кам кунем. Правильно? Правильно. Ва чӣ хеле ки мебинем направление ценаро бо ҳаракат кардаста ки максимум ҳамин нисходящий трендча обновить кунам. Правильно? Я тайга поён медроем. Ай максимумуш. Примерно зигзаг инами шуморо мефаҳмона. Ина чӣ хеле ки диден? Ина. Касания точка тренд инами хи рафтестай. Яъне ба ҳамин линия фақат фуромадагие.
целимо як борига такрор мекунам $313 кор кардан. сделкаи моро ба плюс ба анҷом расид. дальнейшем шаг параллелиш кардан. айги ҷое ки ман даромадам вақте шумо навичокен ку ай ҳамиҷа вообще не стоит айнам хеле калидор вообще не стоит даромадан барои именно шуморо одамои навичока. даҷа риск баландтар мешавад. ва мебинем сделкаи мо ба плюс ба анҷом мерасад ёки ба минус. максимумро омада навид кард. цена аинҷа метавонад разворот кунад, ҳам метавонад чикор кунад. хитом буфаҳмед дальнейшем шагаш инамҷаш наметавонад. сделкаи мо гузашт. правильно. дальнейшем шаги ма $1 кор кардан. барои ҳамин $1 кор кардан ма яъне риск намекунам, риск ма кам мекунам. инам 1.3 мемонам, 1 дақиқа поён медаром ва ждат мекунам. нагузашт ба 1 баробар зиёд мекунам, поён медаром. тамом, ҳамақа гапи кор. ценаи мо ҳаракат дорад, направлении обновид карданда. яктай дига дар ҳамин пара медаромад, тамом. дига дар пара намедаром, барои чӣ ки инаи сделка сеюм дагон ма дар дига пара валюта мекунам. якм нагузашт. риска кам кардаги будам. дидам инаи дим сделкамонай пайдею дим сделкаи ма бояд $6 мебуд, дим сделкаи ма $2.86. дидем. мақсад риска кам кардем. барои чӣ? Барои чӣ ки мо бояд $1 кор кунем. свечаи 5 4 3 2 1. сделкаи мо чӣ гап шуд? ба минус ба анҷом расид. мо сеюм дод омадем. анака нигоҳ кунед, сеюми ма $13.84. ман нав дим дагондаем ва результаташ ошибка кардам. бояд аҷа намекардам, барои чӣ ки мақсад тена дидам. баъд инҷа ценаи локални максимум буд. барои ҳамон даромадам поён гуфтам сделкаро мақсад пропускат накунем. лекин ин чиз ошибка. бояд ман да сделка мекардам, намегузашт. параро просто ҳалиш мекардам. ягон пара валютни параига мерафтам. а ба сабабе ки дар инҷа локални максимуми сопротивлениеш дар омад, барои ҳамин ман тарафи поён даромадам.
ва ҳозир результатшо нигоҳ мекунем. Чӣ гап мешавад? 14 секунди дигар вақт мондай. Ай шумо чӣ бародаро, подписаться кунед обязательно то видео дигарира 600-620 нафар бошем. Боз рӯйбат меша рӯз ба рӯз семяи хилмон калон шудан мегира ва чӣ хеле ки мебинем иток $314.40 дар аккаунти мо. Ва дар комментария обязательно бинависед мнениётона. Ҳар як мнение шуморо ма ба назар мегирам. Ва шукронаи Аллоҳ сали имрӯзамонам мо чӣ кор кардем? Буд кардем, яъне бо пага насиб иншоалло бо пага мо медоем торговаться мекунем. Цели мо ҳамин цена буд, ҳамин ценаро задем. Анака пагаинаи мо $344 бояд дар аккаунти мо боша ва ҳар рӯз чӣ хеле ки мебинед проценти кории ма хестан мегира. Так что иток 49 рӯзда ма $9,746 бояд дар аккаунтот дошта бошам ва 50 рӯзда 10,000 инҷода хато шудагиай. Инҷода бояд мо кор кунем $974 бояд кор кунем дар инҷа. Баъд иток инами мешава. Так что чӣ гуфтанем? Подписаться кунед, лайка ҳаётон набурен обязательно. Видео маъқул шуда боша. Дар паноҳи Аллоҳ бошед.